lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bendisyon nga aldaw kada kayo amin, papagayam. Kumusta kayon? Sapay kumataadda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan tiingkay panagdangdangag. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo ka ni pagayam tayo a Jason. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, siyak ni Jason. Tubuak ti probinsya ti La Union. Ngem addaak ita ditoy Cagayan, tadituyak ana ikamang. Jak kuman kayat asublianan pa'y tinapalabas. Ngem idinangeg ko to'y programam, nalagip ko ti amak. Ket naipalagip manan kanyak ti maysa apasamak ajak to pulos malipatan. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti ag salaysay. Narabyan ka ba't anagawid lakay? Ay, nga ron baka saan mo't namin na malmalpas istorya ni Kabagis Anor. Kat napagsaritaan nyo ba't lang itinasaya at ti may papan itidaga at awid yaw. Wain baka hindi damaw medyo ang kid ni Jaime. Ti kayat nakadakdakkel kanukuma ti partinga. Dahil sukat nga ron ti nauday. Hanggang kunak mahita may mayat no patas ti bingay. Tapno awan ti riray. Kat anya nga itikuna na lakay. Ay kat awan na balinan na. No di ti manugot matlaang. Iso matlaang ti kasyay ti kapanunutan na. Kaslaad amot ngamin sa bali nga ugali day jay akabsat mo lakay. At dagamgamrod na. Uwan nga raw. Naita amot tinadlaw ka bakay. Kasla ti kayat na kat almanan na amin ti daga day di tatag. Kat anyangay nga rod ti plano yaw. Mapadak ijay munisipyo inton bigat. Ta mapan ko kasarita ti amok nga engineer nga agsursurbi iti daga. Iparukod min ti daga tapno maaladan ti bingay da. Kumusta ngay lakay? Anya tinagsasaritaan nyo kada tatang may papan itidaga at tawid da. Mayat bakit? At least patas ti bingay da ngagkakabsat. Nadyalaan ta medyo mabayag ti panakaiproseso na. Masapol nga ipasorbi pahit tapno maalat ti husto arukod ti bingay da ngagkakabsat. Ay katun no apay mat ngamin nga italaang nga asikasunda. No inasikaso da ko maidinabiyag pa'y day di lolo yung di awan ko man ti parikot yung ita. Uwan nga ron Tiyak man na mo kada tatang. Ita lang may tanapanunot da nga sikaswan na dyan daga. Uwan tailako kat nga rodan ni Uncle Ador ti pan nakatawid na. No di na pa'y siguro ilako. Amangan no saan da pa'y nga asikaswan ti papeles dahit na adaga. Nakunamon bakit. Ti kunamat ni tatang. Dakamin kanilor na ti mga sikaso iti pan nakabagi na. Iniritso mi kanon nga i-transfer itinagan may. Taday dya kanumot tan ti pan nakatawid mi nga kapsat. Ay kat mayat ang arod lakay. Awan mat siguro ti agbalin aparikot basta patas ti bingay. Wait bakit. Talaga patas ti bingay. Kastamot tan nagti magastos iti pan nakarukod kan pan nakay-transfer ti titulo ti daga. Ay katrumbang nalaang alakay tapno awan ti lugi. Dadakkel magaya man dagito inbunobon mo, Samuel. Wan bakit? Mabalina na may mula. Anya ngay amula da ito'y? Rambutan. Ay, kastagayam di rambutan? Wan. Na ito nga ang mga no di mo pa'y amo no anya amula na ito'y. Amok mo't alakay. Anya nga raw? Lemon. Saan? Anya saan? Lemon day ta. Saan nga ron? Anya ngay nga ron? Kalamansi?
Saan ka nagkamali, bakit? Na, lukwan nakman ako na kun Samuel. Saan ka nga ro na nagkamali? Mapan kuntun imula, tapno adan tumot apitin ta. Wen tapno saan nga isupay amagat-gatang. Nanginan tupay tirambutan kan lemon ita. Nako namon, bakit? Isa mayat mo't lang tagmula-mula. Tatatayin tumot lang ti mairano din to nagbunga dan. Daddy, sumreka ko ni di pagkadalan. Ada ka di pa'y kwartam? Ada pa'y mat, Daddy. Inikanak ni Mami itay. Okay nga, Rod. Agadal ka na yung bagwan. Saan ka ngagbulbulakbol? Wan, Daddy. Igad mo di agadal. Taday talang ti maipatawid mi ka ni Mami ka, anak ko. Wan, Daddy. Talagamat nga igagad ko ti agadal. Mala. Mapan ka nga rudan, tadi kakat maladaw. Wan, Daddy. Agan anad ka, anak ko. Sa dinutayan ni tatang nanang. Di pa'y matsimang pa tanak ko. Napanan sa inwayway dagiti tarakan na. Apay ka day. Umay ko kumalangi bagano kaya't nati sumurot kanya kitong bigat. Sa dino kumaaya ti papanan niyaw Samuel. Mapana ki Jedaya. Mapan kong bisitaan ti dagatayo. Dalusak matlangan tapno nalinis ti pagnaan na iti mapan ag-survey inton Lunes. Lukas ta. Inton Lunes nga ruudan ti panag-survey da. Wana nang. Isumat ti nyawag ni engineer itay. Ay kat nasaya at nga ruudan ukas ta. Tapno malpas matan amabingay day ta adaga. Kat awanan ti rumswa arire. Iti nagbabaetan dang agkakabsat. Wana, awan mat siguro may bagada. Tapatas mat tibingay nanang. Sa bagay matkit di Mala, urayom labiitan ni tatang mo anak ko. Sigurado apaawi dan dayjay. Nakarubat ka matlakay, papanam. Mapan kuman biit imula lagi ti rambutan kan lemon iji baba. Nay maglangan dan tumat apitan tayo inton nagbunga da. Mabayag samat nga agbunga da kita lakay. Ay nabiit itan ti tawon bakit. Laita 5 ginggat inlam atawan wano 7. Sigurado nga agbungan ton dagito. Nay maglangan dan tumat kalkalay atin dagiti apo ko ta ano ko Sa bagay matkiti nagbiit ngagpayso ti aldaw. Saan ang mapupuutan di ba naglabas ti tawan? Katuan, isa mayat matlaang tagmula-mula. Tapno saan nga iso payagat-gatangan tayo. Nagngina ti prutas ita. Wan matkit di kat namigat ka ka din. Saan pa ya? Madamdaman ton. Sana balay ta mabiitak lang mag. Urayin da kaun, ta satay to agiginta na mamigat. Sige nga Rod lakay. Bakit? Apay lakay. Sa paamtuman tagluto inton bigat. Nayunam tagbalonak. Apay agmalmalum ka ijay ayan. Wan tapno malpas ko andalusan ti pagnaan na itag survey. Sumurot matlaang ka din ni tatang. Saan? Nilor na ti kadwak bakit? Sumarunun to kano ni tatang inton malpas na ti agabuno. Apay no agayab ka laangan iti tangdanam nga agdalos. Itikas na mabibiit amalpas. Ay nasaanin bakit? Isupay man ang ti may tangdan. Kan may sa, masikla ang matday jay. Sana balay tadamat nilor na akadwak. Sapay na ibus ti masida di taref. No dalakid di tuyo dita, wano dilata, mabalinaw. Ay nalakay, nakababain matkin ni Lornaan no pagsida umkit din iti tuyo. Nagrigat tupay ti agdalos. Sakit nakapudpudot ti panawan. Awan rumba nga pagbainam, tanay ruwaman ti kabsat ko. Masapa aktulangan ang mapanagpalingke. Taibalunan kayo iti pangaldawan nyo. O sige, si kangaro ti makaammo bakit? Sa tino ti papanan nyo, Daddy? Mapanak Jedaya, anak ko. Mapanak agdalos. Sumurtak man.
Urayam ni mamim tagkuyog kayong to na sumurot. Tulungam nga agluto kan mga wit iti balon, wan? Sige, Daddy. Mangnagas kay tuman iti soft drinks kan ice iti store. Wan, Daddy. Di ka pumampanaw niti balay, wan? Urayam nga urayan ni mamim. Wan, Daddy. Sige. Mapanakon. Sige, Daddy. Manong Samuel, umay kape aglino, kanin. Kasta una, di kudot na. Wan, palpasak lang na ito, yading ko. Mabiitan na ito. Kasta una ya pudot na. Uwan nga rod, nagsakit ti darang ti init. Anya to, Rosel? Agalas Jason Manong. Amangan nung mabisin ka. At damot tinapay binalon ko. Nan, irwar mo man nga rod, Manong. Mabisinak ba't ngagpayson? Jack namin namigat itay. Mabitlaan, talaki tipag. Alto, yading ko. Agyaman ak, Manong. Paumaymot kat di sigurong da mercy kan Jason. Umay na tay balunan. Isudan samot tan ti agturong ditoy. Ne, unngag pa iso. Agore ka. Kasla talumot ata o ti agturong ditoy. Kan naggapuday ti abagatan na pasit ti daga daldalusanta. No da mercy na kita. Itamyanan ko maapaset ti paggapuanda. Ayuwanan niya. Jack mat ngamin maerupaan no asino dagita. Oray siyak na ron. Medyo adayuda pa yung amin. Tinasayaat. Orayin talata na makadanon da dito ayanta, aning ko. Sa dinungay nga taaban dati ayanta dati, Mami. Ay, wan nga rod sapay nagpudot. On nga ron. Sa dino nga tangag paiso ti ayanda. Awan damot dito Amokon. Adadakil apon ti mangga ijay abandakan. Amangan no ijay ti ayanda. Sa dino, Mami. Agpaamyanan tapay anak ko. Umaykan. On, Mami. Day jayan ti mangga dakta kamatan niyo, Mami. Wan, sigurado nga adada ijay. Daddy! Auntie Lorna! Ada kamin! Yuhu! Awan mo't sumongbat, Mami. Amangan no dida ka mangag. Mana, umay kanta mapantay ijay. Sige, Mami. Yuhu! Daddy! Auntie Lorna! Ada kamin! Yuhu! Samuel! Manong! Andiyan na dyan. Kasla ni Auntie Lorna. Wan, kasla iso dyan sang sangit, Mami. Wan nga ron. Ni, apay nga tangay. Partakam ti magna Jason. Wan, Mami. Manong! Auntie Lorna. Anya ti... Manang Mercy! Ni Manong Samuel! Daddy! Samuel! Samuel! Anya tinapasamag, Lorna. Apay adara-dara ti asawa ka nakadasa iti daga. Daddy! Daddy! Samuel! Manong Samuel! Manong ating ka! Di ka pa'y magmatay! Daddy! Samuel! Daddy! Samuel, asawa! Diyos ko! Apay ati asawa pa'y! Apay! Mami! Jason, anak ko! Awanan! Natayan ti amam! Mami! Kasano kami payitan, Samuel? Kasano kami payanta pinanawan da kami matin? Agahin ka, Samuel!
Agaling ka, pangasim. Dati. Nagrikat matlakit din ti kastoy, Julio. Bakit? Nagrikat nga aglunan ti kastoy na pasama ti anak ta. Wala raw. Bakit? Kastoy gayam kasakit ti mapukawan ti anak. Imbes na ti anak na ti mangidulin ka data. Saan ba nadatakit ti nanaganak ti mangidulin kan buwana? Nagsakit, Tulio. Wala raw. Aging gaita. Diyak pala ang matukaw na panunutan. No asinaw nang sinagarami ni Tikastoy kan ni Samuel. Dudwa na lang arudin ti anak ta. Ngam kastoy pa'y lang mo tinapasama. Pinatay na ni Samuel. Ni Matlor na aday tayo sa ospital. Sana makasaritay tinasayaan. Gapo iti truma, mapaspasaran na. Mala, ika nagsangit ba kay? Ikararag na, sapay ko matamatiliwan na iti awanan bain. At ang arami ni Tikastoy ka ni Samuel. Iti kasta, may kanmat iti hostisya, iti panakatay iti anak na. Kumusta ang inyan ti Lorna, Mami? Kaasi ti Diyos. At damot basitan si mayaatan ti kasasaad na anak ko. Saan akas idi asaan ang makasarita iti nasayaan. Iso na lang taamangan numabayagan pa'y kano ti panag-recover na. Gapo iti truma ang napasaran na. Awanan bain nagiti nangaramid iti kastye kadakwada kan daddy, Mami. Ay, Jason, anak. No saan da amatiliw? Siya ako na mismo timang sapol kadakwada. Sa pulik ita, kat ibalas ko tinaramid da kadadadi kan Auntie Lorna. Saan anak ko? Agparbang ka kuma, pang-aasim. Pinatay da ti amak ngawan man lang kalaban-laban na. Nadigos iti bukod na adara. Kat naidasay iti daga nga inlaban na. Aging kay ti mauding nga anges na. Nagsakit, Mami. Nagsakit. Jason, anak ko. Isuanas ken lang ang palsek. No sino man tinangaramit iti kastoy. Bumalasag. Tap namarik namat ti pamilyada ti rigat kan sakit ti mapukawan iti ama. Saan anak ko? Pang-aasim na di mo ar-aramidin ti kasta. Italagtalaangan kadagiti pan nakabagiti lintag ti amin. Isudan ti makaammo amang risot iti kaso ti amam, anak ko. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay drama ita, ket nagapo kanipagayam tayo a Valerie, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kablaawan kayo manpay iti naragsak ka na bindisyon nga aldaw. Kastamatan kadagiti padak anaayat adumdumngeg ditoy programa. Nakapagsurat akmet tapno inakibinglay tinagbalin a padas ko iti biyag. Padas ajak tupulos malipatan. Padas anang ipaay iti saem ken gura iti kaunggak. Ket tunggal kastoy nga umadan iti eleksyon, malagip ko dagiti pasamak.
Katapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Tumaray amiyor ni Papa ko nam Grace. Wen Alfred, day tati imbaga na idinagsarita kami itay jabalay. Ay sus, amo namat nga ti agdama amiyor ti pagpapaaya kita. Ang kalabanan nakit din. Ay, wen nga rod. Naibagami mat ka ni Manong Jun day ta ka ni Papa. Ang awan mat kanut parikot. Ngamin, talaga kano akas ti politika. Wen ngam amo namat no kasano akapudot ti politika dito'y lugar tayo. Kapitan Tupay, gibusan dati biyag na. Mayor tulakit din. Sapay kabusor unay ni Mayor ti partido anak kilain apan na. Alfred. Kansaan lang nga dahita. Amo tayo mat nga igam ti agdama Mayor dagiti umili. Anya nga iti laban ni Papa. Day tangarod kad. Day tatipuon kan makagapo. No apay akayat na akabalubal ti agdama a Mayor ita. Awan ka no ngamin ti makaiturod alumaban kan kwa na. Isu ka no ti agbalin a boses ti umili kontra iti agdama a Mayor. Tapno malinisan ka nun dagiti illegal nga aramin. Siyak ti madanagan iti kasta desisyon ni Papa. Nagtangkan mat nga rod ti ulo na. Ipilit na ti kayat na. No namin ano kon akinasarita. Ngam saan ka nun nga agbaliw ti pangadeng na. Anya nga tano kasaritam ni Papa. Bareng sikat ti denggan na. Ay, wen man. Mapantantuin ton malum ija balayda. Masapol ang makasaritak ni Papa. Makapadanag ti kastangar aramiden na. Wen nga rod Amo namat asa na bareng-bareng ti sumrag iti politika. Nangro nakadakkel a pamilya ti kabalubal na. Nakaluto ka din? Bakit? Wen lakay, itay pay Aggao ka nga ruden Mga rabiak pay. Sakbay mapanak ag duty. O sige, mabit lang nga rod tagaw Ni Valerie ngay. Ayaba mo, tagigiddan tayon amangan. Valerie, umay ka tamangan tayon. Wen, Mami. Anya nga itiin luto masidaan tayo. Balatong analaukan iti karnit baboy. Mala, agtugaw ka ditan tamangan kamutan. Wen, Mami. Valerie no oras ti panangan. Respetuan ti makan. Sana day ta cellphone ting kaigigaman. Mami! Okay kayo lang kayo. Asino dagi Joy? Diyan ka mo. Di mo panunutan day ta. Tinapatag. Saan tayo ano? Alfred! Dahito yan ti pagbutbut nga Papa. Idi pa'y lang amin nga ibagbagak kada kayo adelikado ti sumrek iti politika. Grace, agkalma ka kumalaang. Maibagayo ti kasta. Ngamin, saan ada kayo tinakapasamakan na Papa? Amuyo ka di nga aging ga itakat mabutbutangak pa'y laang. Awan ti rumba nga pagbutngam, Natalgid kayo dito'y balay. Kas makita man, ado dagiti tao nga agbanbantay. Nalabit apang butbuteng dalang dayjay. Hangem, saan dantong agbaligi, sa anak nga agsanod. Ituloy kulata ti panagkandidato kas mayor ti ili tayo. Hanggang Papa, awan ti makay turad alumaban iti agdamaan nakatugaw iti munisipyo. Ngamin, mabuteng da kadagiti pangta amaaw-awat da. Kaya't naasawan, saan da anapudno iti sinapataan da. Siyakla ang ti makay turad. Iswa siyak nga rod ti agbalinabuses ti umili para itinapinpintas ang masakbayan ti ili tayo.
Nga uray pa kay sagmakan min a pamilyam. Kasta ka di, Papa. Ni Auntie Consing mati umawawag. Sumbatag. Hello, Auntie. Hello, Grace. Ni Alfred. Napaltugan. Intaray na ni ospital. Anya! Kunakmat ngamin nga oray di kan mapanag duty di rabi. Anya nga ita. Danag mo na ya. Daplis lang matisugat ko. Wan, nga kasanon no nakarkaro pa'y nga itiday ta tinapasamakan ka. Masamang damo, mahirap mamatay. Na, tada pa'y laganas mo amang rabak iti kasta kasasaad mo. Adayo iti bagis ko naklangarudan bakit? Ay, anya nga tanong bakasyon ka pa'y laang. Agsublikan to inton malpas ti eleksyon. San amabalin bakit? Dahito iti sinapataak at trabaho. Iso arumbang nalaang nga rod, nga ramidak ti trabaho. Wan nga may sagmak kamat. Kan may sa, delikado ti trabaho yo ita. Nang runak at napudot ti agsinumbangera partido. Ay na, jak lakit di ka bailan no dadakas ama pasamakan ka, Alfred. Mami, kumusta ni Daddy? Kasi ti Diyos anak ko, nasaya at matikasasaad dya amam. Imbaglaangan ta saan unay agrabe tinalakam na asugat. Gapo iti pan nakapaltog na. Nakabutbutang matan dito'y lugar tayo. Saan mo't asigo na kastoy Ay, huwan nga ron. Manipod dayjay amayor tinagturay dito'y lugar tayo. Nagbalin matan akastoy. Napudot ti eleksyon. Di mat, ado pa'y ti paayuda na. Kan, ado dagiti activities ti munisipyo. Kasla na kasing singpat mat. Nasingpat ngam iti ununag na. Rinuker mat ti aramid na. Ay nahadyak maliklikan ti agdanag anak ko. Nang runak at maysa ti amam kadagiti gwardyana. No apay mat ngamin nga imanugot ti amam nga agbalin agwardya dayjay amayor Apay no umikat laangan ni Daddy kan kuana. Imbaga kun dayta iti amam. Ngam saan kano amabalin. Ngamin, iso kano ti sinapataan na at trabaho. Iso nga aramidan na kano ti amin akabailan na. Tapno protektaran na ti boss na. Awan nga ro tinagdumaan da ka ni Lolo. Uray maisagmaktan, basta mailaban da lang ti sinapataan da. Ay, huwan nga rod, anak ko. Ala, bayan yun, Mami. Saan ko maaday ta ti pakais-estresan nyo? Ang mga nanyapay kit di ti mapasamag kada kayo. Suportaran tayo latanda, Lolo, kan Daddy. Anya, nag-back out ti may sa kandidato iti kinamayor kunam Alfred. Wan bakit? Isumat tintiks ni Sarge. Katitiks na launay. Apay ka no? Anya ti makagapo. Apay nag-back out. Awan mo timbaga na rason. Nalabit nga damanan pang taan na awat na. Wino saan? Amangan nung binutbutang manan ti agdama amayor. Ay na nakabutbutangan na talaga. Apay no ag-transfer ka laangan lakay. At dayta ka manan bakit? Di mo't napagsaritaan tanda ito'y abanag. Alfred. Relax ka lang ka di. Awan ti dakas ama pasamak kanyak. Ni papa ti idandanag ko. May samat dayjay anatangkan ti ulo na. Urayan nan sapay nga dadakas ama pasamak santo agnakam. Panagkunakit saan nga agpaabak ti agdama amayor. Kayat ko asawan. Dinan kayat nga ipasublat ti munisipyo. Anya? Ni, pagkunaamat Alfred?
Apay di mo ayan adlaw akabagyan na matla amin dagiti innala na aka-line up na. Tibi si Mayor, ken dagiti councilors na. Agraman kapitan, agingga kadagiti kagawad. Isuda matla ang apamilya. Uwan nga agpaisoan niya. Ay, una yan ayat ti politika. Anyala unay ayat ti di na mapanawan di ta munisipyo. Siyempre, sa balilat tano adda kay ti posisyon. Maaramid mo amin na kay kayat mo. Aramid nga puro illegal, kunam Maditag parparik na kanyak abakan. Nasken nga alukoyan tan ni Papa. Ngagsanod iti posisyon. Sakbay nga dada ka sa mapasamak. Nadamagyo ka din ti panag-back out ti may sa kadagiti kabalubalyo iti kinamayor, Papa? Wen, iha. Nalabit a pinangtaanda kat nagbuteng iso a nag-back out matan. Anya nga tanwag back out kayo matan. Delikado no ituloy yu pay lang ti panagkandidato yu. Husto ni Grace, Papa. Di tayo ngamin amo. Noan niya ti sumaruno nga addang dagiti kabalubalyo. Nang runa kat, dudwa kayon anabati ti dayta a posisyon. Saan? Jak to pulos agsanod wenno ag-back out. Jak to i-withdraw ti kandidatura kas ama ti ili tayo. Papa. Pasensya kayon. Ngam saan dako na malapdan. Ilaban ko ti karbangan dagiti maidadanas nga umili. Siyak ti manglinis kadagiti illegal nga aramid ti agdama nga administrasyon. Tapno agsuble iti sigod ti ili tayo. Daytoy. Ay. Saan kaya? Daytoy. Ops. Touch move, Lolo. Ay, unan niya. Okay. Daytoy nga Roden. Sigurado ka kadi, Lolo? Wan. Sure na sure. Check. Ops. Dito'y manen, Check manen, Lolo. Naglukon. Sinaur naksamanen apok. Saan mat Lolo? Patas tilabanan niya. Sa balin samot nga di pampanunutan niyo. Saan mat apok? Talaga nalaing kan nga agay ayam iti chess. Siyempre Gapu iti dayta matungpal ti kalikagumam akabarbaro alaptap apok. Agpaiso, Lolo? Wen, itadto ni angkel mo nga Alex Kenka apaman asumangpat. Wow! Thank you, Super Lolo. I love you. I love you too, apok. Hala, panawan ka pa'y dito'y. Wen, mapanak lamang alay ti merendaan ta. Urayan na dito'y. Sige, Lolo. Lolo Arturo! Mami! Daddy! Tulungan na kami! Gusto day ta panagsahit mo. Bakit? Awanan ba inti nangaramid iti kastoy kan ni Papa Alfred? Awan konsensyada. Bakit?
Ang bayad da iti kastoy nga inaramid da. Singirak ida. Huston ko nakmal. Tangiwat mo. Di mo kong papigsaan ti agsao. Amangan no dama ka nga. Kan idanon da. Manipod ita. Awanan kabutang ko. No talaga naturad da. Lumaban da iti patas kan sangon-sango. Saan kita patalikod? Grace. Pagnumat saan ka di? Pinatay da ti amak nga awan pulos laban na. No talaga damat lang. Lumaban da iti sangon-sango. Saan kat nga aglamlamang da iti likod da iti ado at tao da. Anya ka di Grace. Huston ko nakmat. Pangaasim. Di ka agar-aramid iti mabalin apa kay sagmakan ti pamilyata. Day takat nga mintirigat kan ka, Alfred. Napatpatagsamat ng ti panagtrabaho iti dayta at tao ngamda kami a pamilyam. Saan nga iti kasta? Siyempre, napatpatag kayo kanyak. Ngamin, da kayo ti pamilyak. Isu apa nga asim, taos to kumanday ta. Asikaswan takit di ti pan nakalamay ni Papa. Sino tinangaramid iti kasjay ka ni Lolo, Daddy? Jag amo anak ko. Dalabit na may sakadag iti kabalubal na iti politika. Ti akin aramid iti daytoy. Ngam apay ngay naramid dati kastoy. Apay, Daddy. Naskan ka di amang katal na iti biyag. Tapno iso na lang tagturay iti daytoy a lugar. Anak ko. Ubing kapay. Panagkunag. Kat saan mo pa'y amaawatan nagiti mapaspasamak. Iso ano adda mangag mo. Di ka ko mamakibiyang. Uwan. Para lang ka dagiti natataengan dagiti abanbanan. Kaya't mo't salang matakaluban tinagas nga ramit ti boss mo, Daddy. Valerie. Gusto ak, saan ka di? Apayagas na kayo, Daddy. Apay na kami kabailan nga isakit. Manipod ka nagiti managdakdakas. Apay abinaybayan nyo a pinatay da ni Lolo. Apay, Daddy. Anak ko. Awan amo kiti napasamak kan Lolo. Nalabit sa bali at tao tinangaramid iti kasjay kan kuwata. Di kag nanag. Tay karigatak nga muen. No asino tinangaramid iti kastoy ken ni Papa. Daddy. Ala. Gustunan anak ko. Di ka nagsangin. Tinasayaat. Ing kakitaan ni Mamim. Itay pa'y ngagsangsangit itayan ti bangkay ni Lulong. Joan, simbangpat ka din da, Mami. Awan da pa'y, Valerie. Ang di ka madanagan. Tain bilin ni Mamim ti panangasikasok kan ka. Kabayatan ti kawan da pa'y. Ibagam lang, no niya ti kayat mo. Numabisin ka. Ibagam, iti kasta, ilutuan ka. Okay ak lang, Auntie. Nabsugak pa matkiti. Nanganak namin itay ija pagadalan. Kasta ka di? When, Auntie? Gatas. Amangan no kayat mo ti uminom iti gatas. Saanan, Auntie? Ayaban naktulangan iti silid ko. Intod sumangpat da, Mami.
Agpilasak labiit. O sige nga ron. Ang mga no paawid na matkit din. Siguro, kasta unay aragsak dayjay ang mayor anya. Di na nabailan a pinag-back out ni Papa. Iso nga inala na itida ka sa awagas. Siguro, agkat katawa itan. Ngamin, awanan dagiti do akabalubal na. Nalabit akas bakit? Napag-back out na ti Maysa. Dinidpul na mat ti Maysa. Nagawan kat a konsensyanan. Anya day chay Alfred? Ay sus, naflatantan samat bakit? Mabit lang takitaag. Alfred! Alfred! Mami! Daddy! Apay pinanawan dakmatan. Kasanuag paitan. Valerie! Awanan konsensya na giti nagaramit iti kastoy, Auntie Joanne. Pagbayadak ida. Gapo iti kastoy nga inaramit da iti pamilyak. Imo na ni Lolo. Ita, dadadi kan mami mat tinagaramidan da iti kastoy. Agkalma ka kumala ang balasang ko. Ubing ka pa, tapno panunutam day tabanag. Patya ka maawatam tumatla ang tiamin. Inton adnakan iti husto atawan. Naulipit da! Agbayad na iti kastoy nga inaramid da! Di tay amo, no asino ti pudpud no anang aramid iti kastoy kadagiti dadakkel mo balasang ko. Awanan sa bali ang mga saan balasang ko? Di ka agitudo iti tao no awan mat natalged nga ebidensyam. Uray siga kadimat kat mabutan ka iti dayja a tao, Auntie. Saan nga iti kasta, Valerie? Pampanunutek lang ti mabalin ang mapasamak kada tayo. Nangrunakan ka. Iso apangasim ka di Di kan agibalikas itinuan niya di taanagan. Auntie. Kas nakon. Maawatam tumatlaang inton addakan iti husto atawan. Di ka agdanag ta saan ka abaybayan. Addaak lang dito'y ang nakasuportakan ka. Kan maysa, adapay matniangkan mo nga Alex. Kan adapay ni Lola Makunching. Patsyak asaan da ka abaybayan, balasang ko. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin patgan mi adumdungan. Ti surat nga intay kan biagita ket manipod ken ipagayam tayo a Clarissa ti Bambang Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin, idanon kumanpay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadagiti drama dito YouTube. Kastameten kadagiti padak adumdumngen. Nakapagsurat akmet gaputa kayat kung aibinglay tinagbalin a padas ko may papan kan ayat. Padas ajak pulos ni namnama. Ano kaano pa'y ang nagkalay sa kamin iti asawak santumet na pasamak. Ketap no nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Di mo't dua atawin yun, ngagdindin na kini Rafe, Clarissa anak ko. Wen tatang. Apay ngay, nga aging gaita, kaawampay lang apo ko me. Ni tatang man, adan to lang di kay kadi agapura. Dumteng to dayta. Ay ke, lalaingin nyo ang amin anak ko. Di kay agkapoy-kapaw. Ay niya? Magagana na namin una yan, abadan itapo ko. Kaya't konti agaw awer anak ko. Ala,
Bayan nyo, tay bagak to ka ni Rafi dayta, tatang. Ay, wala. Ibagam, tayo purayaw. Kabayatan na napigsa kami pa'y kininanang yaw nga agaw-awer. Ang mga no, saan kami ton amakaw-awer no ibay-bayag yo pa'y. Anya? Mas excited kayo pa'y kit din nga kami nga agasawa, tatang. Ay, wala anak ko. Nagrola ka. Umo na nga abo ko may tipas ngayon to no bilang. Rafi, honey, apay nga giwalin ka nga, Rafi. Apay, di mo ka di kayat, di pa nangarakop ko kan ka? Ay, ko. Saan nga di dayta? Mapudpududan na namin. Diyan mga turog nung nakaarakop ka kanyak. Apay, di ka di mapudpududan? Kat nung nagbara ti panahon. Adamat electric fan lakay. Uray pay. Kurang lakta. Talaga ngamin ang mapudutan na. Anya? Nala, matulog ta. Adalo mong tirabi. Masapak pa sumber ka di opisina yung bigat. Apay nga rod nga yan nagtalikod ka magtan. Nagtanganak nga rod anak kasikig, anak kasango kanin ka. Anya? Wala, matulog tagid din. Rabi. Una yan ti asawak. Kastoy latan na ka na yun. Awan pa'y napuutak man analailo kanyak. Kasano kami ngay amadaan iti anak mo kastoy lang. Kita, nakaturo na dangos ti loko. Ay, anya ngay nga rod. Pilitak matan ati maturo. Bes! Ha? Ada ka di ibagami, April? Ay, sus! Itay ka pa'y apal paliiwan na. Nakaad-adayo ti nakaiturungan ti imatang mo. Kaslada na unag apang panunutam. Apay, nagapa kayo kadimanin kini Rafi? Ay, kwa, saan mat, Bes? Ka, apay nga ron akas tati langam, ha? Ada ka ti parikot mo? Ay, April. Ibagam no anya na ita. Nakasaganap adungag. Jak amon, lumako na aparikot dayto, best. Anya na ita. Ibagam iti kasta, amok mo ti ibagbaga. Mas da awak lang amin ka ni Rafi. Oh, apay ni Rafi? Ada ka di babae na? Awan. Ang mas da awak. Ngamin, kasla saan ang makarik na no kas dyan nga kaigda kami. Anya? Si kakit di man, bes. Amangan mo to na banog lang itinagmalmalam at trabaho ti asawang. Kanayon na nga ibagaan na pudot. Kan nadaga ang kano ti panawan. Iso adi na kayat ti maarako. Tinasaya at kasaritan ti asawan. Awan sa bali ang makasulbar iti dayta. No saan ada kayo matlaang. Panagpunagkat kurang kayo laang iti komunikasyon. Hay, danda ni agtapos man ang ti kalendaryaw. Ngum aging gayta, awang pailang apo ko ta, bagay. Huwag nga ang paisaw lakay. Ay. Di mo lang aminan ang sikog ni Clarissa nga anak ta. Day tagarod kay magagaran ako na padalit apo ko. Kasanaw, kamakumikom dan sama nga min nga trabaho. Ay na, uray trabaho da trabaho. No awang mo anak da, kaslawang mo la serbina Ngamen, awang mo itrab-trabawan da. Kasaritam to makikidya anak ta. Ibagam tagsardong pala nga trabaho. Nay, apay nga pagsardong nga trabaho lakay. Uy, atap lumakainan na. Ang mga no mais-stress iti trabaho na. Iso asal ang makakagaan. Ay adamat kit di puntong iti dayta na ibagam lakay. Bayam, taibagak tuken kwa na dayta.
Agalas Jason iti Rabi. Ngam awan pa'y lang niya, Rafi. Nag-overtime nga ta. Saan mo ta nag-text? Puno, imawag man lang kuman. Ay, adan samatan sa balingar aramitan ti asawak. Saan mo ta sigod ang kastoya? Tinasayaat. Awagak. Ni, adan nagsardeng alugan iti batok. Amangan no isudaytan. Siripak man. Okay, boss. Nandiyan mo lang kita palang itulog mo kanya. Okay. Ada na nagkaya palang maliyahon ng gawin. Ay, nabartak man ni Rafi. Tinasayat, sabtak ijarwar ti asawak. Nasayat mata nakariin kan, Rafi. Ay, anay ko. Nagsakit yung ulo ka. Kasano? Kasta unay ti bartak mo idi Rabi. Ay, wan nga ron. Diyak bagay din malagip no kasano ak anak ahawit. Adamat ko siya nang itulod kan ka idi Rabi. Boss mat tinangag ko nga inbaga mi dinagpakada ka. Kastaya, nalabit anis sermon tinang itulod kanya ka. Nakababayin bagay din. Malay, agmurmuray ka ditan. Kalpasan na, sumaruno ka ijay kusina. Taidasar kunti pangarmo sa ranta. Sige, sumaruno ako. Agdiram usak labit. Ne, sa dino ti papanam, Rafi. Nakapalas ka mat. Kasta unay abang luma. Sabado matita. Ada ka di pagnam? Wen, rumarak bit. Adala mapan ko sarakan na tao. Sino? May sa kadagiti bats ko iti college. Kagap-gapo na kami ni Jay Dubai. Ada ka nung itid na pasalubong. Kasta? Wen, mala, panawan kan dito eh. Agawit ako talaga kung kalpasan ti pa nagsinarak me. Sige lakay. Agan-anad ka nga, Rod. Clarissa, sorry ha. Ha? Sorry, iti anya, Rafi. Sorry, gabuta ka na kayo nakamabartek nga gawin. Diyan kami mapagkitkitan ti awis sa kiti barakada kaya nakatrabaho. Isa, pasensya ka naman. Mala, di mon panunutan day talakay. Umay kan talabaran ka. Itikas na. Mausawan ka. Oh, Clarissa. Wala. Usuba mo ti kami setam, talabaran ka. Clarissa. Oo. Di nakarakupan Mabiit lang talabaran ka pa. Ikat ni agat arak ka. Oh my God, man kiti. Rafi. I love you, honey. I love you too, Rafi, honey. Ay, sus. Kumapoy sa akin din ni Rafi. Abalay na. Anyat kaya't mo asawan, abalayan. 2 taon na nagdindin na kini Clarissa. Nung maging gaysa ka, humpay lang apo ko tayo. Ayun, aniya. So ako na ako mapoy dan sa akin. Di abalayan. Ay, kat urayan tayo, abalayan. Saan tayo idang kaapuraan? Ang mga madama, amalutluto. Wan ba't hindi abalayan? May mayat matlaan, mayat ipan nakaluto na. Iti kasta, napintas kan gwapon to ti agbalin nga apo ko tayo, abalayan. Ay, wait, abalayan. Husto tayo na. Siguro madama pa lang ang mapampanday. Masikog ako ng Clarissa? Wen, Rafi, agtalo na bulan. Sigurado ka? Wen, kinapudno na. Kagap-gapo milaan ka ni April iti doktor. Jakon imbagbagakan ka. Ngamin, ti amok, gagangay lang a panagsakit ti ulo kan panakaulaw ti rik-rik naag.
Ngamgayam, masikog akon. Basta ka di. Wan, aguray ka. Apay akaslasan ka mat anaragsak, Rafi. Kuha. Saan man? Siyempre, maragsakan na ka. Kamaudyanan na. Madan tamatlaangan iti anak, Rafi. Sigurado ang maragsakan datatang kananang no maamuan dati may papan iti panagsikog ko. Clarissa. Agpudno ka man kanyak, Rafi? Ha? Ada ka di parikot? Apay akasla di ka matan makaid na. Kuha. Awan, Clarissa. Awan. Nabanugak lang siguro. Sakit nagdagaang ti panawan. So akasla sana ka komportable. Ay, wanam ti sikog mo, anak ka. Di ka lang bambanlaw. Mangan kay ti nasustansya. Iti kasta, nasalunad ko ti pasngay mo. Wen ka di, tatang. Ay na. Anya nga talo ang bakasyong kapailaan. Tapno saan ka ama stress iti trabaho. Talaga nga excited kayo amadan iti apo ko, tatang. Launay anak ko. Agbakasyonak to inton dandani akon agpasngay, tatang. Sayang matkisweldo no sapsapal ti agbakasyon. Ken maysa awan matlang ti aramida ki balay. Sigurado ang maboring akto no bilang laang. Sa bagay mo't kindi anak ko. Bastaan na nga nun kisikog mawan. Wan ka di, tatang. May mayat matlang no sumragak pa iti trabaho. Iti kasta ada exercise ko. Ay kay ibagam kini Rafi atasan unay nga aginaw. Iti kasta, maiwanan nakakabayatan ti palagsikog mo. Wan, tatang. Napagsaritaan mo day taabanag. Itaman pa yan nagawid ka dito'y balay, Rafi, anak ko. Ha? Nabartag ka. Ay, kuwarara. Saan man? Slide lang. Apay, ada ka di parikot mo. Nalan? Ne. Apay nga'y tagsangit ka, ba't kan baraw? Apay, nagapa kayo ka di iti asawam. Saan, nalan? Saan mat gayam? Apay nga'y nga agsangit ka, ba't tananak ko? Nalagsan ni parikot ko, nalan. Ha? Ne. Anya nga'y dayta. Ibagam. Barang ada maitulong ko, baro. Nagababail man. Diya akong kabailan nga ilimid pa'y. Kami, siyak mo lang iti marikatan. Rafi, siyak ti inam. Ibagam kaniyak no anya dayta. Nakasagana ak adumngag anak ko. Ay na, nasaya at balta nakapasyar ka dito'y balay-abalayan. Nabalayan. Adagamin nas ka na pagsasaritaan tayo. Nay, kasla na patagag pa'y suday ta abalayan. Ay, talagaan na patag abalayan. Kaya't kung agsasango tayo, kastamot ta na Rafi kini Clarissa. Ay, anya nga'y day ta pagsasaritaan tayo abalayan. Maamuam tao intun madamdama abalayan. Urayan talabiit dagiti agasawa. Sige, abalayan. Mabiit laang nga raw tamangisagana ak iti merienda ta. Pagururayan ta kanila kay ikaw, kastamot ton kada Rafi kan Clarissa. Pagkawanan ko, ma, Clarissa. Apay nga itapay, Rafi. Apay. Sorry. Jakmat nagayatan tigas po yung marikrik na. Nagsakit, Rafi. Nagsakit. Itapay tamasikuga kon. Numay babali pa nagsikog mo.
Awan pa rin ko, titi Dayta. Oray balik-balik ka din tapay ti lubong. Sana may libakas siya ti ama ti ubing. Rafi! Sorry talaga. Inaramid ko matami ng kabagalak. Tablag bayag ti relasyon ta. Ngayon talaga tiyaon kabalan pa ngay liman. Sabay ko ba, tama pa kawanak na risa. Ngamurin o kastuyak. Tiyak to pagtalikotan ti responsibilidad ko ito nakta. Iso na naing ta. Usapula wasuwasan ta ti relasyon ta. Ngamin, ni Raymond, tiket ko ang makaden na. Rafi! Di kang dalang. Tagtali na idlat tamat ti komunikasyon. Kan pa nagpagayam ta. Gapuit anak ta. Ikarit, mga ipay ko amin nakasapulan niyo. Katulidag man entekin daw iti pambakawan ka. Sorry talaga, Clarissa. Ay, una yung tigas-gas dyan nagtabakit. Ay, nako. Uwan nga rod lakay. Kaasimot dyan nakta. Nagmayat ko man nakabil-kabilin ti manugang takay. Masurunak man ako na ako. Ay na, ang kalma ka kumala ang lakay. Ang mga nuan niya ti mapasamakan ka. Una mo lagi di na ya. Lumula ka, inranrana na pa yung mga ron. Amas kong tiyanak ta. Ay, naku namon lakay. Ang anyagay nga rod. Talaga siguro akas ta. Respetuan tayo ti desisyon da nga agasawa. Haging gaita. Siyak pa'y laang maawatan. No apay akas dyan tinaramid ni Rafe. Lakay. Nakasingsingpay niya nakta. Nagagay, napintas, di adalpay. Ay, nako. Una yan, tayo sukad na mo ilata. Tinasakit. Iti pa magpada na lalaki. Unay mo laki din aya. Ay, wanan bayan na niya bakla. Ay, pagkasahuak manitis na anumpay no kasto lagay. Mahusto ka din day talakay. Awan karbagan tayo amang judge ka ni Rafe. Hanyagay nga ron. Katalaga siguro akas jaybet at ikinatao na. Rumbang nalaang nga aklunan tayo ti amin lakay. Una, diyan mo anak tata nakakaasin. Ay saan akaasi dyan anak talakay? Nagasat kit dia. Ngamin, naparaburan dapay iti anak. Sakbayan nagladlad ni Rafe. Sana balay? Tanda tapay mo't amang ipatagkan ko ana. Kasta mo't tadang balintong apo ko ta. Dakalit ti tiyan mo bes. Kabulanam ita saan ka di? One best. Iso nagfilak matan iti maternity leave ko. Maikawa kaming tulakit di. Iti mano abulan akaawan mo diti opisina. Wan nga rod best. Sana bali tagsubli ak tumatlaan. Ken may sa, kanayunam tumat timang sarong karkanyak. Saan ka di? Ay ka siyempre Ay wan gaya. Kumusta mo ni Rafi? Nabayag mo na jak nakita Day chay. Nakabakasyon iti sa bali a pagilian. Agin enjoy ti loko kadwa na ti boylet na. Barang makaawid dan to sakbay ti panagpasngay ko. Ay, unay lakit din nga agpay so ti biyagan niya. Uwan nga rod Nasakit. Ngamnas kan nga aklo na konti amin. At talaga asaan ada kami kani Rafi tinaituding para iti tunggal maysa. Una, malagip ko lang nga rod ti imbagam iti kanyak. Akas lawan ganas na, tunggal agkayda kayo. Tagayam, hindi kayo talo.
Ah? Sika talaga, bes. Malagip mo pa ilahang matday ta? Huwag nga ron, bes. Talaga adyak malipatan. Nang runa, numalagip ko akastoy matan tinagtungpalan ti panagasawa yo. Ay, huwag nga ron, bes. Mapagsisilpok itan ti amin. Ala ha? Di mo panunutan day ta. Amangan no isupay ti maysa apaka-estresa. Sana bali? Taadamot tin anak mo. Ipamaysam tukan ko na ti atensyon mo. Isunto ti agbalin nga inspirasyon mo. Iti amin nga aramidam iti biyag, bes.